Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi renu a yi chayang kahle exikarhi ka EFF na xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Papa Rolani Ntukulu wa N'wachapu. Loko ho tsundzuka va Triple T va tshembisile leswaku va zamele xiyimbeleri gig eka ntirho wa ku tlangela khume ra malembe vandla ra tipolotiki ra EFF ri simekiwile, lowu ntirho wa kona wu nga wa namuntlha ku nga siku ra 29 Mawuwani kwala ka lembe ra 2023. Naswona mhaka leyi yi fiki yi khoma kahle khale ka minijere ya xiyimbeleri Philani, laha a nga ku tlangeleni loko Papa Rolani va nga ha kotanga ku va va rhambiwa eka gigi liya. A hi voneni xiphemu xa nkandziyiso lowu hi ta kota ku vuya hi yisa emahlweni. Hi Saturday ya ti-29 ni ta va ni pili hi timpahla ta EFF ni ku FIFA Se tanihi ku postara se hi humile naswona xiyimbeleri Papa Rolani a va kona eka gigi leyiwani, leswi swi vula leswaku ri swi tsandzile leswaku ri xiyimbeleri Papa Rolani va va kona eka ntirho lowuwani. Hi voni minijere Philani va fika va vekela postara liya ya EFF leyi nga tlhela yi heleketiwa hi vavanuna vanharhu lava va ngo lo go va pfimbe na swikandza, laha va nga kombisa leswaku loko postara liya ya EFF yi ta huma tolo leswi nga fika swi humelela. Vavanuna a va lo go loko xiyimbeleri Papa Rolani va nga ri kona eka nxaxamelo wa tinqambi leti nga ta nyanyula ntshungu eka ntirho lowuwani, laha va nga tlhela va yisa emahlweni hi ku tsala leswaku ndzi vurile ku ri Philani hi mina mi ku u ti endla yena mfana loyi, now you can see for yourself ku ri nomu a wu taleriwi hi namu mafuranyamawu, gigi a hi mukapu wu ngo ridza u dya. Let's go there FNB hi ya vona malume Dr Thomas Chauke, Philani hi mina. Se loko hi ta va hi langutile eka postara leyiwa hi ta va hi swi vonile leswaku ri Dr Thomas Chauke va rhambiwile eka ntirho lowuwani. Se wu kombisa kahle leswaku ri a hi yeni hi ya seketela Dr Thomas Chauke, kambe i le ku hlekeni ka ku va xiyimbeleri Papa Rolani va nga ha rhambiwanga eka gigi leyiwani. Naswona wu kombisa leswaku ri hi nkarhi lowuya yena a ha tirha na xiyimbeleri Papa Rolani, vanhu a va vona ingaku o va na makatla loko a karhi a pfuka a zama tigigi a zamela xiyimbeleri Papa Rolani, leyi a hi vula ku nga ri mhaka yo olova, swi nga faniki na ku ridza mukapu munhu a dya. Se mi ta swi vona leswaku ri u le ku hlekeni ka ku va swi nga ha pasanga leswaku ri Papa Rolani va kumeka va va eka gigi leyiwani. Eka nkarhi wa sweswiwani a xi se tiveka xivangelo lexi nga endla leswaku ri Papa Rolani va kumeka va gabiwa eka gigi leyiwani kumbe va kumeka va nga ha vi kona eka gigi leyiwani. Ho pfumela leswaku ri hi ku famba ka nkarhi swi ta gina swi humela erivaleni leswaku ri swi jike kwihi leswaku ri xiyimbeleri Papa Rolani va kumeka va nga ha rhambiwi eka gigi leyiwani. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Dilolostro ta mbavisa malume.